Now we are Uchonchone. Wakomba na pana Uchonchone. Ukakashira pana we Whitefield United. Uchonchone. Ukongayeno namhlanje. Uchonchone. Shawate. Wakumura Uchonchone. The champion of El Clasico. The champion of El Clasico. 2025 abafana the Whitefield ibone abathathela pana El Clasico eFoslorazi. Alright, my selector. Siyabonga my selector. Siyabonga my selector. Siyabonga my selector. Sibuyela ke manje lapha emhlalweni wena mlandeli. Lapho khona ke manje sizopama isingingila. Angakasizwe lesiyasigubhu seAsha. Ngibazwile baqula kancane lapha amasupporter weAsha. Kodwa ke manje lapha kumele bakhuphuke intaba shobate. Yase Mount Kilimanjaro. Kumele bakhuphuke intaba oMachombo and Company. Wena uthini? In the packing, good try to get a pan up to my negative and the penalty, so you get a panamide. In the pan, when you get a penalty, show you to get a pan up to money. In the power, another one, the manner. In the power of Puga, why so I get a pan and get a pan up to money. In the pack, gold twin cage. Rumanga, the power, Shire Manga, with the pound to money. In the power, so you try to get a pound sinking in. In your Puyo, 100,000 and Sunday. In the Panagua, and the MK short. We want to get a panam to money and a get a panam to money. In the Pangona, get a panga pena chase caro. In the panga pena, India, Nika, in the Pang Caruado, Pancona, to the stadium. Yaham by money, Azishele, Yetu Mikoparator. Shawate agumnandi ke manje lapha nasibona ke manje ibhola leAsha angakawezwa amasupporter weAsha acula uyazi Acha boys iyacula kukhona omunye umfana bamphethe lapha kuAsha boys ungoqo ingabe na uphi leyangoqo ubone ke manje lapha naAsha yababa Acha iyashisa iAsha kumele ibe nomsoco General Machombo Machombo alithatha ke manje lapha na Crossfield Pass alithatha ke manje lapha na bhola kaChombo lephumela ngaphandle Overland is waiting in the final. Immediately Overland. Itiona iyo double uvalo. Ngisamele le phepha Mr. Moachi. Awukabuyi na le phepha. Sibonele manje lapha nabahlaba balicela ke manje lapha na chicken licking. The Flaxen Flying Fister. Alithatha ke manje Acha sauce, Acha spicy, General Machombo. Alithatha ke manje kuChombo Machombo. Ubona ke bazowenza njani na? Ukamina kawena. Bona! Unkulunkulu wezizwe. Alithatha phola ke manje wena mbukele wathola ke manje side boot service shwabate kuyafiwa athi Baka Fontaine Baka Haynes anje iphola ka Baka lephumela ngaphandle sibuyela ke manje lapha namhlanje nephola namzekhokokholo sizopama isingingina akasiboneke ukuthi bangayisula inyembezi abafana beAsha kumele bakhuphuke intaba yaseThabamuni mulle kubaphusha ibhasi emqantseni abafana beAsha boys alithatha ke manje dancing rasta nika ke manje lapha uzakwabo banika ke manje bathi nika ugqoke njengawe siyahamba ke manje naye leAsha ebabayo iAsha eganike isishebo sase South Africa obana ke manje General Machombo Chombo ababayeza naba bayakhuphuka angakawezwa wekhumalo amasupporter weAsha uyabona ungakhohlwa iAsha boys idlala kahle kakhulu amasupporter wabo mawasha isigubhu ungathini ngale sesigubhu lesiyabo siyabakhuthaza madoda athi polisi lesifanye kugqoze indlela yokuyimisela ngoba bayabadinga ke manje isona isikhathi ababadinga ngaso ke ukuthi abamesebe
kwabo-ke lapha babeseko kwangempela ayishi ingoma ngoba se-Archer ayishi ingoma. bathulile athatha-ke manje lapha ne-Whitefield United abafana baka-John athatha-ke manje lapha nabalitshontsha futhi alitshontsha Whitefield esika-John afuna-ke manje khwabanisi afuna-ke manje laphana umacingwane Sifiso Mkhuno athatha-ke manje laphana abona-ke manje General China Mkhuno abona-ke manje the flexing flying fister Rasta Makita abuva manje laphana bafuna the junkyard Machombo General Machombo acha boys Shwabat Enas Shebo sese South Africa Acha Baba Acha Kariku yayazi abona manje Whitefield United asika John Acha boys Yothola lapha ne-free kick Acha boys bangawudla nawo umhlanganiso Shwabathe mawubukile la bangawudla yini na Acha nani Acha hlasela abafana baka-Junior Nsibande Shwabathe General Machombo uyazama ngabo bonke bana Obama bacula omunye umthandazo bathi noyana baba thina sinjani baba sebawothi zihole ingabe naso yothule nokulinganisa aloke manje lapha nalena khona bathatha abancenga usho bathi ngibona ke manje Whitefield iyahlasela abafana baka-John naye Acha iyangena ke manje noyana uNoah Khumfura usho kade wena uthini na Shwabathe ngizwa lesiyasigubhu siyakhana lesiyasigubhu lesiyana ngizobuza ukhumalo futhi ukuthi mawuzwa lesiyasigubhu ngathi sibanika imomentami lesiyasigubhu ngathi mangabe bezwa sona baqala bayaphaphama bayavuka abafana be-Acha boys ngithi kuwe sign up for Hollywood Bets when you have a voucher mawuthenga i-voucher or register nge-50 rand phama
bezwa angazi wekhumalo umakhuluma uthi ngala masapoti wa-Archer Boys abakaquli angakabezwa kodwa makhala lesasigumbule siya ngibonile izolo i-Archer Boys iba yingozi mawucabanga kaze uphi ugogo ngekayibona inhliziyo ugoqo lapha angathi-ke ukuthi ingane-ke ebangamqalanga ngeke wazi-ke ukuthi abaqeqeshi yini-ke abayicabangayo ngoba nakho nokuhamba naye engene sesam namhlanje nawe iqalile-ke igame izolo angathi-ke noma ngabe bona abalandeli-ke abanathemba-ke namhlanje kangako ngoba-ke bayishaya ingoma bedlala bayishaya ingoma bengadlali angathi-ke noma ukuthi namhlanje-ke banalo noma yini ithemba asathi yosala komoni abanye bayilethile abanye bayilandile uhamba phambili-ke owase-White ngegolo elilodwa qandeni woza-ke elapho-ke ewesigalera akho-ke manje laphana sibuyele emhlalweni wena msehloko khona Shwabati alithatha-ke manje laphana ebhola baliheda liphumela ngaphandle ukhona uMr Happiness ukhona uBraini uyabona kubukwe ngamehla bovu la ubani oya kufayinale ya ku-100,000 rands namhlanje sibona laphana uthini uNompempe uthi buka la when I play the tune you dance kulawula mina la usho njalo uNompempe uthi khala esami isigidi la when I play the tune you dance sibone laphana abafana baseBakkerfontein Whitefield United nayo iWhitefield United ehamba phambili laphana ngekhola elilodwa ake sibona-ke manje laphana ukuthi ngeke azisheke bona alithatha-ke manje laphana bajahile naye nayile Archer alithatha hoybo buka alithatha bona makamile afanele amathuba wabo abona-ke manje laphana iWhitefield Shwabati nayo iWhitefield iyahlasela andibona-ke manje laphana kamina kawena balithatha balincenga balicathaza balidlala abalidlala kanjalo libuya nge-Archer moving tower Archer Boys shaya imoto ngamla hit the motor shaya imoto ngamla athi jombo majombo chupa majombo Shwabati Shwabati bapapa my
Archer abona 1-1 kushintshile-ke ukudla etafuleni abona-ke manje Parker Fontaine umfana kaJohn yoyo shwabade mamukhala lesiyasigubhu lesiya iyaphaphama i-Archer Boys njengoba-ke manje seyivukile emathuneni ingabe na uzokubona ungoqo bayambona kwakhwezi kade emthini bayambona kwakhwezi kade emthini ngithi kuwe ubhema ungabhemi namhlanje uyobhema ukhona ngingasho ngale sesigubhu ngiyaqala ngiyasizwa manje iyaqala-ke ingoma engapheli iyaqala ingoma engapheli zasho lesesigubhu kuba ngathi ipati kodwa makungaba ne-free kick lapha bazoyisola ngoba uParker uyamazi umfana onenyawo eyisine onganazwelo shwabade alithatha-ke manje laphana Rasta Makita naye ne-Archer Boys iyalikhuphula-ke manje Rasta Makita ubona abantu manje laphana Archer iyababa badekelele afika abafana bakaJohn naye uwayithile basebenza umfana kaJohn uwayithile ayikaphumiko baningi abantu ababinile shobake something shoot Archer Boys kaze uzokubona kodwa ubona ndimile kufayinali ithi thina siyodabula uvalo namhlanje ukuthi udumazana siyodabula uvalo namhlanje isingingina sizobhala ingabe nalo yagogo namhlanje uzakubona kodwa i-overland iyodabula uvalo ngithi kuwe sizazobhala isingingina uyabona la namhlanje uzobona hawu logogo yoyo le-Archer lena sekhala lesiyasigubhu ukhala lesiyasigubhu angazi insahala balu yobama isingingina ungena kanje babakazana kwitasimachaza sasadiduza hento zombobose inkosi-ke eyasegone isijikile-ke izinto utshonile-ke lokulinganisa-ke awase-Archer iyasho-ke ingoma yabona-ke manje sethelonge ngonkolo asazi kodwa ukuthi iyodlala-ke enkomone ulindile-ke overland wenziwe elapha-ke ushintsho-ke elapha suffocate insizwa usuffocate lapha waseletha lapha insizwa ungogo asazi iyodlala ngoboni asazi-ke elapha elide-ke izulu bathe-ke abathandi nabalandeli bebhola yabona-ke umdlalo usekuphekeke eliphezulu umdlalo usezingeni eliphezulu uyabona-ke indlela la ehlaselana ngayo umdlalo lo wombambo ekhona laselimkeza lapha khona pheyikwalo ngoba kabuhlungu lapha asazi-ke elapha ukuthi uzawulilwa yini no isazogcwala isazophuphuma inkundla isazogcwala isazophuphuma inkundla basebenzisa kamanje be-Archer Boys beyiqala emuva kuthiwa iphothe ngiphothwe ibona Archer yasetema asazi
siyodlala ngomoni lilodwa babathe Whiteville lilodwa babathe Asha ake sibona ke manje lapho kuthakathi indaba legeneral wenze njani ke manje uyamthola umtheshe yebo uyamfika bazawusala abantu ekana phakathi etulala kuyakubo bakana mhlabeni abase Asha ake sibona Whiteville nangomseshi uthi vela madoda ethola emtibande edlala kamnandi tikitaka ekana phakathi boxini nathi inkosi nathi Juba ayikhona naselifika lihamba lodwana ku-goalkeeper Khumalo came on here. This has changed the whole complexion. The equalizer, of course, from Archer has changed the whole complexion and the dimension and the stature. It's game on here. Look how they sat back and tried to absorb the pressure. And once you sit back and you absorb the pressure, you are inviting the opposition who are a goal down to go on the attack. And that's what, of course, Archer has done for themselves. Whiteville weren't able to protect any Archer, and this has changed the whole complexion. It's game on. The game has opened up. uyabona ke kubi yabona ke nina benkabade nina beke phezulu eliphezulu yabona ke umdlalo lo seqophelweni eliphezulu umdlalo omnandi ngavele isimanga umdlalo wombango ke elapha bafana basesibiya bafana baseKwathema babhekane nabafana baseWhiteville lilodwa ngapha lilodwa ngale ayikho ufuna ukugoba uphondo uyabona ke kodwa izinto mazingaphela kunje straight to penalties ulidile ke elapha abafana base over and overland la utsibande silindele ibhola eboxini silindele amakhanda nathi inkosi